Assalamu alaikum tuğanlar. Ötkende aksiyaga жетişpей kaldık деп atkan tuğanlar. Bugün daha aksiya baştaldı. Kulay buyursa. Bugün mes erteң болады. Erteң 13 Avgust. 13 Avgust. Aksiya штугу 200'den tuğanlar. Mına qarаңыздар az kaldı. Ошон үчүн штугу 200'den болады. Mına qarап тұрыңыздар, азыр сіздер менен шоуну кесебиз бердим. Turamiz жаққа кесіп алдым ошайдан. Соның шықты. Мына туғандар қараңыздар. Соmun екен. Bismillah. Bu darınızı cemapsın, bu dünyaya gömapsın da. Gelip geçip kalыңыздар. Erten Kuday buyursa saat 10'dan başlanat aksiya. Karan jetpey kaldım dep, o tünde daha çalbаңыздар.